10 i nešto ujutro, totalno se zaboravio, treba da vratim motor, rekao sam čovjek ću napravio 10 ujutro. Idemo to sada odradimo. Morning! Idemo to sada odradimo, pa se vraćam u hostel, da organizovat ćemo surf. Hello! Hello, boss! Sorry, 10:30 traffic. New boss, not new boss. No limit? 3, like I told you. Fuel? Oh, good, yeah. No limit, no? No, everything perfect. What time are you going? Like 2-3 hours, after I'm driving. Thank you, brother. Say hello. When you come here, yes. It's time to get up. Surfing. Yo, dude, you're in Serbian vlog. Surfing. Falling deeper, drown ourselves in all that goes on. You say fear the reaper, I say bring him on. You probably follow, I'm on the new wave. You're looking hollow, I found a new way. Show me how you do, tell me how you feel. Cause you say you're living fine all the time, but I know what's real. And it's all the same. Tell me how you deal. Cause you've been waiting on the next thing I would say. I'm on a new wave. I'm on a new wave. Evo nas u McDonald'su, puti na Baliju. Samo ćemo pogledati šta ovdje ima se kasa. Znači, u sve možeš uzmeš pirinač. Pogledaj. Chicken teriyaki sa pirinčem i košta fazon 150 dinara ceo kombo. Say my name till they wear it out. Envy is the focus. There's no reason to doubt. You probably follow. I'm on the new wave. You're looking hollow. I found a new way. Show me how you do. Tell me how you feel. Cause you say you're living fine all the time, but I know what's real. And it's all the same. Tell me how you deal. Cause you've been waiting on the next thing I would say. Pazite sad, evo me u Kuala Lumpuru, vraća se sa Balija. Znači, ukanalila me priča, opalio nas je grom u avion. Penio sam se, inače se ne plašim aviona, ali... Hello. How much is to clear one? 2 ringgit. Awesome. To je to, pričamo na voz. Inače, ludački brz već se vozio njim.
Dakle, da se vratim na priču. Pre 2 dana sam izgubio kreditnu karticu, nemam pojma kako, uništio sam se u Sky Garderu, verovatno. Ja i Hiro smo se razneli, ja i Japanac. I šta se dešava? Dešava se to da sam imao još malo keša, ono tačno toliko da izdominiram. I ostalo mi je 20 eura i nešto malo ovih stranih valuta koje nisam mogao da zamenim više u stranu. Nisam mogao da zamenim više, dakle ostalo mi je dovoljno za voz ovdje u Maleziji, malezijskih ringita. Imam nešto malo, tipa pola eura, to jest tačnije 9000 indonežanskih rupija. I sad treba da idem, sad idem iz Malezije za Katar, u Kataru hvatam let za Budimpeštu, u Budimpešti me čeka Gain kombi, Get Tours. I šta se dešava? Imam 20 eura, karte 25 eura i pazi sad, u novčaniku pronađem, kad smo radili u taverni, Darko i ja, pronađem od 15. septembra tip koji mi je ostavio, jer taj dan sam menjao smenu kao food runner i on me je tipovao. I koliko je para unutra, sad ćemo da vidimo. Desetka, tačno da odem kući, tačno da odem kući. Ti moje zlato, ti moje zlato. Ne može se sa seljacima X5-ica se fura na euro. Našli smo se sa likom iz G, tako da to je top, imat ću da odem u kuće. Pada kiša, odvratno je, 12 stepeni je. To je to, od 3 aviona, voza i kombija, stigao sam na komandu. To će Šale da mi pokuće stvar za kandilericu. Idemo vlog! Tamo živi moja jedina,